أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sututulan ko mga sahaba pintu apaganay sukapantang kumasa kamaruna kapit at tutul. So Ammar radiyallahu anhu abu mga luksiyan. So Ammar radiyallahu anhu abu sumbala luksiyan na miyakasagad siran mambusa tantu masupiit asiksa. Siksaan siran sang kutu alumalangga bayanak sa Makkah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam naigrasyaga dan yan siran naipanguyat yang kiran sukas sabar agus mga pipi at tutulang ko surga. So Ammar radiyallahu anhu asu Yasir radiyallahu anhu na miyaw pa sa tanto amalan bukit akarasayan minggulalan sa baroka ng mga psik sa kiran. Aguso ina iya na Sumayya radiyallahu anha na biyuno o Abu Jahal abiyang kawan yan sukya malungan yan na aya den aukit aynik kasyahidian dan yan den misangkop sa Islam minsan pansi kutanto apiya kalakalak asiksa ko kini tulod umur yan biyang kay aynik kalimu abai as kanya ni pagam paganay masyahid ko Islam. So pagam paganay ang masjid ko Islam na pimbalayo Ammar radiyallahu anhu. So kaya tugalin ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Nasu Ammar radiyallahu anhu nas kanya ni mimbalay ko balabalay aron paguntod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buron pendeka. Igira kagabi aguron gisembayang kuatag kuatapyan. Ay paganay apanim unian na sumanga wato na oryan yan na pimbalay niyan sa masjid sa Quba. Miyaki tidawas kanyan kumaridway yung Islam sa tanto ang mabababaya agu mananaguntaman. Miyakay sa nagis kanyan makitidawa na piteruyan sa aukit akababaya. Magana kandan mituna summa ginawayakan kato na kandan su Muhammad sallallahu alaihi wasallam ago summa bulay kaya oriano to namyang niskanian sa ig na ayam ini bugeron na gatas kinwan yan na pitero yan yan gakan su Nabi sallallahu alaihi wasallam agini rakan teron su gatas emori pori yakino makakukaw yag ka sa niya. So minimbus kanyan po oriano to taman sa miyakwan yan. So singanin yan akasyahid. Sa kanyan sa moto na ayaw murian nasyaw pulo agpat. Allah. Wassalamualaikum